आमच्या ह्या गांवांत रमेश सायबिणीची फेस्त आनी ह्या फेस्ता सुमार आमच्या गांवांत भोव आदले परंपरे प्रमाणे ते भुरगे कुयेली आरोसी कांसावली ह्या वाठारांतले राजा कशे न्हेसतात आनी घोड्यांचेर येतात आनी हे मिसांत वांटो घेतात. पूण हे फेस्त जावन आसा सायबिणीचें फेस्त ते फकत हांगासर येवन वांटो घेतात त्या मिसांत आनी हे भशेन हे फेस्ताचे एके भशेन परंपरा सांबाळटात. ह्या फेस्ता सुमार तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगल्या भावार्थ्यांक तशेंच ह्या फेस्ताक हाजीर जाता त्या सगल्या भावा भयणीक हांव उनुनीत परबी दिता आनी रमेश सायबिणीचे परबे सुमार तांकां रमेश सायबिणीच्या विनोदीन देवाची पोट बेसावां तांच्या फॅमिलीचे तांच्या वावरा धंद्याचेर मागता. Feast of Epiphany, the three kings which come here are selected from each village, Koeli, Arosi and Kansaulen. It's a very prestigious event for them and they are very lucky to be the kings. You know, it's very religious, thousands of people come here. It's a tradition which has been kept by this village. Can you give more details about the tradition? How It's from the every Wangod, from one Wangod from each village, Kansaulen, Koelim and Arosi. So they have been selected and much in advance, 5-6 years before. They have to be receive first Holy Communion and then they are able to be one of the kings. Celebrating the feast of Holy Epiphany. In this feast, this is a very unique feast which is celebrated every places in Goa. One is in Reyes Margos, one is in Koelim, that is Arosi Kansaulen Koelim, and the third one is in Chandor. Here there are three villages and kings from three villages. They ride all the way up over here to the chapel and they depict the wise men who went to visit Jesus Christ with gifts. After the mass, then we all go to the respective villages where there is a small reception and celebration. This tradition is going on for the last hundreds of years and we are still following and maintaining the tradition which is going on for so many years. My name is Manan Nigosa and I am from Arosi Kansaulen village. So this is a feast of Epiphany where we celebrate in very great in a traditional manner. Like आता तुमकां कोवळी जाता हे आमी तरी किंग्सा फेस्त वर्सावडीचें जाता स्वताचें आनी हे फकत रे जाता ते फकत गांवकारांकूच बिकॉज दे आर द सन ऑफ द सॉइल्स and which is been given only for them because we have like different families, Wangos, like each we have like 3 chapels. We have one church which is our main church, Kansaulen. Kansaulen ही आमची व्हडली इगोज आनी आमची 2 कपेलां आसा, एक कोयली आनी एक आरोसी. सो तितूंतलो एक एकलो वांगराचो एक वर्साक रे जाता एक एकलो. सो एवरी फॅमिली फ्रॉम ईच वांगड गेट्स द चान्स एवरी इयर आनी रे जावपाक भुरग्यांक कुमन्यां दिवपाक पडटा. कुमन्यां दितरी तांकां रे करता आनी मोगल भाव भयणीनो, आयज आमी सगळ्यो जॉबाच्यान रेमीत सायबिणीची परब समोर उरता. आयची पोरबेच्या मिसांक वांटो घेवून तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस हांव देता. मोगाचो येवकार दिता. ह्या वेळार आमचे यात्रीक भाव मिसाची बॅग समोर उबून वेदी चोरशी येता. आमी सगळीं उबी रावन प्रोवीस गीत गावया. देवाची वेदी चोरशी गायना चेल्यार देवाबले मेळोन जेजू मेळोन येता आनी मागीर आपणाचे वाटेर वयता. तशें आमी फॉलो करता आणि सगळ्या धर्माचे लोक आनी आमचो सगळो धर्माचो लोक हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळो